Election Commission of India pen therepo ni phai kre trokarni Lok Sabha election arni kapang rajya phan arni ke ho. Indian National Congress pen MP ticket kelong na bangku Joyraming lenga phan kang thum kan. Kar chong terang arong la pen ram han se arong chingrum pet pen rong kachukim ningkan phokep ke chok mate sertale na sengkan kar chopo. Kardom pinikar bi prime time birota rong pen kado kavya phantame kardom na pazritlam. Tang de pinikar bi prime time birotang ton pen arzwita. Election Commission of India mate ECI pen therepo ni phai kre trokarni Lok Sabha mate MP apuna chakang wajya phan aporani hotpontang. Laswalam Joint Director Media Pensi Pachatakon. Lok Sabha election aphan Ratcharya song atombang phamen kachingwai chonpro chonjam aseke korapora ho therepo ni phai kre trokarni ECI pen Lok Sabha election kapadoji arni hotpontang. ECI Media Joint Director Pensi Laswalam Pachatapu. Alang ni kapachata katengke therepo ni phai kre trokarni arni kang sampor phai ke thoma por malom pensi Lok Sabha election ke doji arni kapang dakji alam tu. Halapu Dipu STLA siang hoyalong kachidam jiabang puamen bang ke thoma phai longpon. Bang ke thomang bong pen ke APHLC pen JI Kathar BJP pen Amor Singh Tiso lapen Indian National Congress pen ke Joyraming Leng alang nitum hen. ASDC pen therepo ni phai ingkoi aranisi bang puamen kapatini jialam paklang. Therepo ni phai kre pho arni Dipu Karbi Anglong District Congress Committee se malong Indian National Congress pen MP ticket kelong duna bangphu Joyraming lenga phan kang thum karni lapen karchu. Joyraming lenga phan ke denga maya long Karbi Anglong District Congress Committee mai phu kongchun bang lapen ongdung klem bangphu bang phiatum che tongdun si mai RDP dun ringti. Bangso MP kilika long mesten award pen ke hai jiaphan lapen hai det lote article 244A kapachun jiaphan maya long chethan pon rinti. Congress pen MP candidate Joyraming lenga phan ning ka chethearat lapen constituency kaprek aura atum pen karchua jemek dengpo. সংবিধান মতে প্ৰদত্ত নীতি নিয়ম মতে আমি যাতে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আমি সুনিশ্চিত কৰিম আৰু আমাৰ এই ডিপুত মেডিকেল কলেজ হ'ল কিন্তু গুৱাহাটী কি বুলি কয় আমাৰ যেটো ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছটো আছে এইটো আগতে মই ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ এই ইউনিভাৰ্চিটিটো ফুল ফ্লেজড ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম। আপোনাৰ কাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি ভাবিছে বিগ ফাইট আপোনাৰ কাৰ সৈতে হ'ব বিগ ফাইট বুলি নহয় শত্ৰুক সদায় মানে আমাতকৈ শক্তিশালী আমি জ্ঞান কৰিব লাগিব সেইমতে আগবাঢ়িব লাগিব। এতিয়া ছেকেণ্ড পজিশ্যন বিজেপি থাকিব আৰু জেআই কাঠাৰে আপোনালোকৰ সৈতে মিত্ৰতাত আছিলে APHLC নাই আমাৰ লগত নাই AJPৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ। আচ্ছা তেওঁ কিবা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে নেকি? নাই তেনেকৈ নহয় এটা জাতি এটা জনগোষ্ঠী লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। মাল্টিপল ৰাজনীতি মাল্টিপল পাৰ্টি মাল্টিপল জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে সকলোকে লৈ পেলাই আমি সমানে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। মই ভাবোঁ সেইটোৱে বেছি মানে এই সময়ত দৰকাৰ। এবাৰ তাৰমানে ডিপু সমষ্টি কংগ্ৰেছে দখল কৰিব কিমান শতাংশ নিশ্চিত বুলি ভাবিছে? শতাংশ আমি 48% বা 48ৰ পৰা 52% আমি ভোট পাম আশা ৰাখিছোঁ। বহুত আছে তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব। এক নম্বৰ কথাটো হৈছে কি আমাৰ আৰ্থ সামাজিক লগতে আমাৰ ৰাজনৈতিক কিছুমান ইছ্যু আছে। এই ৰাজনৈতিক ইছ্যুটো হৈছে কি আৰ্টিকল 244A প্ৰাক্তন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যিটো মানে কমিটমেণ্ট দি থৈ গৈছে আৰ্টিকল 244A 1969 যিটো মানে অংগীকাৰ কৰি থৈ গৈছে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো ৰাহুলজীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। এয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিলে কংগ্ৰেছ যদি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন হয় বা আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট গঠন হয় তেতিয়া আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু এইটো আৰ্টিকল 244 ইমপ্লিমেণ্ট কৰাটো
অসমৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ একে থাকিব, তাত কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, ষ্টেট উইদিন ষ্টেট। তাৰপিছতে 2 নম্বৰতে আছে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰক আদি কৰি যিমানখিনি মানে এই দোকানীৰ পৰা আৰম্ভ ট্ৰেডাৰ্ছ পৰা আৰম্ভ কৰি খেতিয়কৰ গাঁৱলীয়া চহৰত থকা যিমান লোকসকল মানে এতিয়া ভুক্তভোগী, তেওঁলোক মানে বহুত কষ্ট ভোগ কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকে ক'বলৈ লৈছে যে 8 দিন মোদী যিটো কৈছে, সেই 8 দিন আমাক নালাগে, আমাক আগৰ যিটো দিনটো আমাক ঘূৰাই দিয়ক। গতিকে মানুহৰ বডি লেংগুৱেজে হওক, তেওঁলোকৰ বক্তব্যতে হওক, তেওঁলোকৰ মানে যিমান চিন্তাধাৰা চব এতিয়া পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। পৰিৱৰ্তনটো আমি সুনিশ্চিত কৰিম। আৰু ইয়াত যিমান আমাৰ সমস্যা আৰু অন্যান্য আছে, আমাৰ ইয়াত জনজীৱনৰ লগতে সম্পত্তি Herepu ni phai krepo ar ni borjan MAC angkang arlo lokhijan mate lokhi langso karchong terang arong pen ramhansia rong chingrom pet pen rong kachukim ha 1974 pen rong chukim det pen pini there ni phai krepo ar ni anke serotalin asengkan nang choksi serotalin karchome kapaman pona birta nangle Jame kateng pen ada porphai sirke papor malom pen don rikangpu porphai sirke pra achiti mapor malom pen lama kangthur asonsi serotalin ke chok long e kangpu la pen chikimo asai deng pon Golden Jubilee Reception Committee pen patra pipon Mei Pu Rajen Teron pensi Mei Charipon la pen chunbang Lop Kumar Teron pensi chopha alhiat nama phan alhi kapatinu apor en Karachong terang arong lapen ramhanse arong rong kachuki mapur kimu alam the jaipo. Serotalin aseng kan karachome along kachupa aluhiaman pen dharmu teron karbirong asrame tiripi. Chopha pangjang aluhiaman pen Kuligaon SGB kiri inti, Kuligaon GB babu inti, ramhanse GB. Karchong terang GB pendang lo kapre man keto ke thekining atom chetong nisi. Mayalong aliralon bidu. Saing deng kedeng alang nang tong bangai lahan lo. Nilai ladak karcong terang lapen ramhanse larong ni ke bang lapet lo. Apang ke bang ke do plek jam. Lasi ramhanse tombang ke apang ke bijuliari ap sido. Bijuliari pen bangsi alang le tombang ke nombor nang cing tono nombor pen dak nombor dorsu kiling arong nang dolan lapen aku ladak karcong terang arong tombang aprang apar leopani anasi dolo lasi hal dak pen alang le tom kedo hal dak korea satu election lo lapen forest area parlo dera joini alang le tombang dim babe joini si ladak kuli heri mojadar barim borsing terang Suryajan alang lilong cingwai dam lo sing terang atu sing terang pen alak dam si cethan dam lo labang so kisung alam hithan si sing terang cethan dam alam the putat uthot borsing terang alang li ex mojadar alang li si uthot joy sing dolo terang khan bachinin dam lo labang putan si alang li tum cingwai dam lo amasi alang li bang puno to la nili nang piji sata lukian along le khali ke do sita nili dak kuliga SDB pen cingwai la amasi ako SDB panang hang lo jacksing inti SDB la bang sohu alang li panang hang da salang li panang hang pe alang da pujulo o neta university kate kate la sini tunta rong tundu la sini tunang pen cingwai la amasi api bang ke ako bang pulo da sapi cingwai dam pulo jacksing inti la pen kolom sing teron la pen ron bir terang la pen riesing teron alang le tum pen cingwai dam si api bang ke choklo pusi api bang alu nang pi je alang le tum hadak pado nang pulo la silang khobor lo la sapi bang ke karchong terang pen la ramhansi ke sai dudu hala ram apna sai dudu binak selang tum sai dudu doram chom nang pu cingwai tu si alang to ladak wang chom lo la bang ke 1974 1974 ni kan si latung wang lo March 15 tarik sila sorni lo pini ladak chok lo la si pini ke ni kan poket ke pleng lo la si kan poket pleng lo posila rong ni ke wang chom lo rong ni ta ilong wet ben ladak itu talong lo ken masi long e kachi som bang si ramang si ta rong asara hema thengu si long e som lo karchong terang aton ta da karchong terang ajibia thengu si long e som lo ladak long e do ladak la sini tum la sutan si pini bangke ni tum thalo political phanhang nang nelo pini political phanhang nang nelo rong ulo ke ladak ke
तो support tu melek adu tahai kasi laki rong atum ta hala inu ningi teni pini do kali lasi tu bangke dak rong asar kan parun nang pochimat hasi kadok waiting waisi pini rong asar tum hasa pangrun lo SGB GB tum hasi pini dak especially bangke pini aluhi sarpo bangke rong asar itu central committee rong asar itu kar banglo committee amefu ধর্ম তেরন hasi tu chikya sang lo pini lasi dak pinangan bangke ni tum GB SGB tum hani tum hang lo la peni tu pini la bangso program tanah lo toda pada pas dari per marathon kendang lo pinangan program dulu la sini tu mal muciyeng padulo no la bangke ni la bangso program nongwe aju same cultural night padoji nongwe aju la sini tu la bangso rong bangke nikan hokep kicok la bangke apa ni tu isi bangke la ni tu madu arlenge thelong kami ni tu poisa hang ne la peni tu mena rong pesi charjap nahi pusini to mat halo la si rong pensi cherong ni lo ku rong so ki bar ji chan lo la si anu ten tame mane bangke bar o bang adulo mane bar to mando dake ne to ma hima velo do bang aling si bar la so te se ne to pini la so program pachulo la si ne to prang la ni pang kame ne to man bangke ne to ma kaki me bang pola si ne to pini ke patang lo ladak arong ke development nangi pike innovate pendel ni tu develop kalo pini bangke la bangso ni kan ke colong bangke aprang si cumang kro hana churu pola ni tu cumang kro do hata ringwel ta ke thom lo nai pi towar la towar ke bu long le towar nangi bu kicheng lo alang khanda dak churu pono la penang parta pengdo ning ti tame alang de mele do bom hut transformer la pu raman si pen karchong terang rong tanang ti la so pi ko utho ta ko long kiti mong hota da nang pi lo sen rebel tanang pi lo hemsu nang pi lo school kame LP school sing terang rong LP school nang pi lo la sala pada churu pon ni tu la pen puthot ini tu long non ke do bom nomor momir pas tame la bangso atas nomor heno talo bupen alang dia ko puthot ni to phang la bangso atas nomor tame nomor momir penang rap pono la pen tewar blok da lukhijan tu up to jilangso patawar la bangso ni tu tawar lo kapong terang la sila bangso tawar tame alang lihin penang pilo la phanda churo pono la pen dusi non sujo khar non chibom IMC lo bai em lo la pen ke ladak sunaram Bijini sekitar peta. Sinar leadership chairman alang khanda churo pono ni tu malang tame la bangso rong ni phanda ke do hem hemsu la bangso government and kipia hemsu adon ten phanda me pachitang lo man kachitang telang dolang setame ni tu marjulong lo la bangso alis long dolo polo chitang ko la sini tu ni kelo Hanjang Nang Sopen Bisnu Lecture Report Card News. Tang tenan malam so pora phan birta mo ing tonic sena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo opit puthot birta long wang tweak long. Kedamtang therepo ni phai krepli arni West Division Protection Range Ranger Sarborika Teronja Ponsi puthot dilaya long thing pikar thangtang ihum LP truck ken abdun long. Kine abduna tum se ki unma mate kanghwa tum se ki unma pu kache baya sonsi mande. Nona por thing pi thing prang kanghwa tum kelet par pikpena jok ing nam ing thai dang sonsi nang man bom. Bangsua jok ing nam rekomasai ka matum penta kanghwa tum phan kerika kuruka sai dodi sang se pen dekbom. La sonsi therepo ni phai krepli arani thing pi kanghwa tum dopu joy joy pen birta longsi ing nam rekomasai ki jekomsi azo zero por phai kri se por malom puthot Protection Range West Division Ranger Sarbarika Teron Japonsi Protection Range Atompen Chirapti Tudunsi Kanghua Thengpi Ka Thangtang Ihumatra Ingmam Rekamasai Ki Atompen Nebdunlong Chaki Kenebdunlong Ahem Konglong a registration apply Mate Alakha AS01PC 7051PC Pangketpo Khalapu Ranger Sarbarika Teron Pen Pherangkya Thengno Nangki Pachini Duna Tengke Bangso Kanghua Thengpi ke wan lake Daldoli Reserve Forest a ingnam ajopen si ke lapen bangso thengpi hitia long jolote kadu kave suri thom kep anbak doji puta nang pachingdu lapen thengpi kanghwa tama phan kirika kuruk mate kene pasai ke ington ponpi
Ripon bomji puta pherangkia thengno nang patingi do. তুমি মানে তুমি জয় জয় পেন আর জুলং লো যে মানে দলদলি আর এফ আথেং পি la pula Dimapur nat ke poni pu sar julong lo mainly la Dimapur ply industry la punat ke poni pu ar julong sini tum la pilo puji cheget dilai cheget lele ko nane pu arlo ton kok lo la pen la pu gari ke wang la pu khobor long si itu bang tet dun lo la pen itum kum tum gari na ke tet hat tum achar pe nak thek long lo ma tum angka agari pasang kok mat kat jilo la pen itum hadak adiman ke lean bang ke lo acabi pun ya driver bang kat jui lah so lalu lapen itu thengpi bang ke C class thengpi mana lah mainly plywood han si usus so thengpi bang ke class C class thengpi itulah hichedor kon bali sa la ke C class lah na do we 20 to 30,000 la song dong ni LP truck ha Abi lah, pemang thalu mati mana atumbang itu agari pun nak tiap acap nak teklong long lo, nak teklong long malah tunggari pasang tu acabi pun nak kat julo lah tumbang ke, aju dan ting ping malah tumbang ke ridun tong tek tek long ke, amarang ke lah pu aku gari pu kosong si aku cepong ni malah panas abi diklaim tu long le tumbang tang ke. Agaklah dilah ceket lele aku cek ala cek pos lele aku solam, mana lah cement factory pen lah cek pos adak lah. Don lalu mana think pi bangke don dulu area apa think pi lah orang apa have jurisdiction kumpulan ini kena belum ihum dan saya nolah pasang taksi kartu yang tiga bukan binaan ongdong adalah pasang itu dulu sebab so atau pada macam ini kita itu ada tidak itu nanti ini bisa sih lah mana lah first and foremost message bangke lah the think pi kangku bangke ing ton na po ino ni tum thelong pu disama le arlu le do tami pu ta thang think pi pu ave pen lo pu sia marat marenga pita pu si kombom lo la son lo polo te mo ni tum mo future generations tame la ke ni tum kido ka thaka sum pro la sin ni tum kado ka vela la ha kam na ke claim la chuning ri lo je la think pi kangku kam bang claim ke der si akaprek atowar nat pulo ke claim phan si chuning ri lo la pen claim bom la laku kengke claim bom la puri dung an so senep tun tu bom lang jauh sih kena bahwa kamu ni tumpang nonglok perlu kamu tu warna section apa usul na action sih lagi ni tu section gari bang itu section 49 ateng sis po lapen itu alang po kona pen sigi pon ma reserve forest lo polo ten itu section 24 25 po bon po lapen unclass lo putu section pilo puji 34 35 po bon po lapen rs bang ke lapo IPC to mateng si rs po lapen ke itu mula gari yang nombor ateng itu mah hem putumpan sinuti hem putumpan men investigate po amen mana gari yang hem putumpan retirely po la soteng si itu investigate po kumasi claim driver kumsi claim handyman kumsi ke claim la soteng si itu investigate pon bom po jadi la tum ados do la tum si ke claim back pata tumhan itu nek po Tang tepinikar bi prime ta biota bangke kang toniklo kado kaveta me do me thak me kurwang thu